Tukon ka breaking news antama re which ka juba ka jan gwasame breaking news dana balat gwasame a kwide ni Uganda tin content cho patama re which ka juba jan bana lingone man bana ling ka jan gwasame ata danan charge Uganda charge nang re wikaja bana do bada nan kare wi ke jabana jalat dio je kan news nyam dio mishala nyam mishaje ling men ko lat ka gwarun wangdan shi ko rachi ka ta danen chi wude shwal ke gan musabene la gat kwaran kap Uganda shi amanda na shagor shi aje nen chaje nywa ka yekel la de jen ko kornin dangro te paiwu ti gande ni ken ga jakka ka South Sudan no doubt so on tama shi de to shi ka shop right ko na ko do bana shalat ke je bana mandan le ro lan tamre wi ka juba bana jiling ngada je gwa en go tama South Sudan te shunga ga tin ko na lat ko den bana ta danen sha na me chaje no ka je ke do bana be ken de je me bana jiling kel ka je lerama nywa ka ne ko ken ko de lera quantity de kan kula wore dan ke de ka choma la je ka gwaye bana lera bana jiling kel deni Uganda shi ka chop ka juba ke jan gwashang dara me shawraje mo chaje kwen ken deni toto nanga kere weche ka juba ko bika kirma yadit bikana ogang ka jor karam kel ka yuru chop ke kudangro dollar ka dobrana chalat ke jem ende Uganda chalat no be ko chaje teje kum South Sudan kum South Sudan je teje no berde weche ka ta insecurity ka ki ta dana chinaga ka jere weche ka nasir ko be weje danen la juba be jebri aleka ki baraman mo me de ko to ga kirma yadit eno be deal keje so liangaman to gene ende Uganda me chaja nang re which ka juba karwade nang je ka greater penal state ojen bo we nyen kan wore ko ngayena gwana en gon tama South Sudan tere reka ka kwiden point de kirma yadit munon ka de dodien re we dodien chige den Uganda ngai kono manda lakin ke mercenaries kane tila nang na chicken bere wujete ka mal milet kana teleja buran ko be liu cha tok ka jor ka ke ko misran cha ken ram kel ka lo badan cha la je dong de ka kudaro dollar ka chang ka guje South Sudan in kon mi de tol ku kan yule jengne te gang ka kirum yadit kiri she fail ko dare use ne kan gare kon la gar South Sudan mo daw no ne jor ne ke jana ngum min nyanya kan wore ngum chen nang ne ke de ko nyin kan wer mo ko bo no ne jor so ne ti ke mercenaries te gor yow tel dien gor kena alam to kan tamre ka juba koy ka manan men la road right now cause mi ci to ga janta de ke mi ci bene ngum bro de lar koy men bro de lar tam koy ka jere which ka juba so gor jen wo biya jelin ka do budana ci na me ci to ga jen wo de ci Uganda ci juba tamre wi ka juba kere wi ka South Sudan ka ci juba karwa da britano ne we many a great up now state men biya kula ngach chicken secure already and juba chicken got the already chicken ka kef kel kede as PDF chicken got roy kan ka kef so janda na biangach medan ndech me de Uganda me te ga mediti kan ka dwa nyore mechen ala mech chiga mech rocken ni me te ka powder ti yar ka nginat te top ko point nat chicken mo chicken larne but kan ke teche win mon ka me jege kan lare which ka South Sudan teram chike tech right ko to cha nyogo no kirma yadit ngum ngi yenen tam ngum bu tuɔɔk re wi ka South Sudan me sha dej mu dien cha jo no please comment below lar sharu me sha dej dien cha jo no ngude bere ngit ka dum ngu char mon tam ka me sha dej dien cha no chim cha de Uganda ya no re wi ka South Sudan ngum der sharu tam der char de gujen wo buga gang na kirma yadit karwa da rewi ke juba kirma yadit ke juba teleram ko threaten ngada ja teleran ko ne ko ndong de ga ga do ya kap ndial ne re kontila ne aspele mayo chaka kap ka lo akiyena ngum do dien mungot kay yo mi ga ga yo ken dagre mo char be dej be jalo ndo dagre mo char telem re mo char le telem la lele so liangam nan to go nan ga tanang na ga grade up na state kaneti jelken committee dit ngada mandana tuɔɔk tele quer me de we dien de ko no we dien ba big fight on his behalf gore order me ba beling de jeling de bu gwarde de beling
cha dem to no so many please many ngedu many garpin gwado mo chare de gujede mi kir ma ya dir la den ametedi right now ko dare de don dare jeno la de Uganda so de Uganda ke mercenaries ke killers ke ne nakan na tan ri na la dien mi gane re wi ke Sudan ngadan wo nakanana these are the people already known la ka kwa gane wer wo ka Somalia wo ka Congo nakana na gwado shaka chaltenono so ngai jen wo shikan bere wi ka Sudan kamala okay